Mkhumbulo muhle sithokozile Mthimbo Nongwanile ebusuku namhlanje nokho ke ebusuku ngaphange eMpumalanga eNarha siyabona ukuthi imimoya nje egijimako nje kwaphela akunalitho fetezana nje kwaphela lapha phakathi neNarha kuba Pington ngapho sihlogomele khulu kwamambala nasivakatshela lesi sifunda umoya naku ovela lapha ngegwini kutsho khona ukuthi kumakhaza ke nakhona ngaphanga kwaZulu Natal bekodwa likhona izulu 60% amathuba walo nakhona ngapha kanti ke phakathi neNarha lapha siyabona ukuthi imimoya ezabe igijima kanti ke likhamba nje kuba nemfetezana kuphela nje ngapho nanivakatshela lesi isifunda siqala mase kuchisa sibona ukuthi nokho ke ajame njani siyabona ukuthi nakhona ngapha ngePitrol lichisa khulu mambala ngeBrothweni okhulu liyachisa nangapha ngeJohannesburg liyachisa Springs lizakujama lapha ku 31 ngeBrothweni obukhulu ngapho kwana Balagana ngemzilo omkhulu asiliqale khona ngapha sehle sithi ngapha ngeLimpopo phezulu kwadlawulale eMusina wehle uthi Thoyando ePulukwane nangapha ngeliphalale nakhona ngapha ngeMokopane likhamba lithi pharaphara ngamafu navakatshela lesi sifunda siyalibona ukuthi nokho ke lihle khulu mambala liyachisa ngelehobeni imbicani phezulu lapha isikhukhuza kubosibali uyalibona ukuthi zakujama lapha ku35 eMiddelburg wehluthe emalahleni ngapha ngesekunda eMelo eMkhondo ngakwaNdebele yoke kwaGafontein Vresgevagendwana zabe lithisa khulu mambala nivakatshela ngapho kwaZulu Natal eMgungundlovu lijama ku36 liyachisa ngapho kanti kuyalibona ukuthi lapha ngePietermaritzburg lizakujama lapha ku39 eThekwini ku36 nanivakatshela ngapho wehle uthi emzimkhulu eFrahete ngapho likhamba liwathela ngapho sihlogomele khulu ngemva kwamadina kusasa eMpumalanga Kapa phezulu lapha eMalitswayi wehle uthi eMthatha uliqala lapha nyana ngemakhanda eGqeberha wehle lapha uthi Kradoko likhona izulu ngapho neGraafrenet lizakujama ku29 na uvakatshela lesi isifunda Western Cape uliqale eKapa lipholapholile ngeWorcester ngapho wehle uthi Beaufort West lizakujama ku21 uliqale eGeorge lizakujama ku25 ngapho eVasdale lizakujama ku26 siqale lapha eTlhakweni eJingalanga eKurumane liyachisa likhona ePington eKimberley eCarnarvon ngapho 32 na uvakatshela lesi sifunda nalapha ngeSpringbok likhamba lithi pharaphara ngamafa siliqale khona ngapha ngeFree State uyalibona ukuthi eFrankfurt eSasolburg ngapho wehle uthi Bothaville Welcome ngapho Fixburg uliqale lapha nyana ngeBloemfontein 32 likhamba liwathela ngemva kwamadina kusasa sihlogomele khulu mambala qale ngapha ngeTlhakweni eJingalanga uyalibona na uSerustenburg wehle uthi Mahikeng Ottosdal uliqale Vryburg lizakujama ku33 na uvakatshela lesi sifunda umndungwa ubungela kokosi uthi iye Zwenendebe